King lagyo ning iba, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. O maluguday iba, pupurianda kayo po at pasalamatan para king kalam ning biye. Adwan mi po sa ingkapatawaran karengke kaming kasalanan. Balumi po na kami tutukeng makasalanan, pero lubos yu ke pang pagkatiwalan. King kapamilataning misyon, ang makatalaga king bawat metong ke kami, ke ni king parokya ng San Jose. Sana po, king kapamilatanan ning pamagaralay ni, magsumikap kaming palalaman ing kebalwan king liturhiya, at ing pamanyuyumi keka, at karing kaparaming tao, ban agam pananlubusan, ing misyon mi, bilang metong atalasuyo. Bendisyon na niya rin po ing kaya kaming resource speaker, Dr. Joe Manabat. Di na niya po sanang masanting ang pangangatawan at makabang biye, ban laluya pong makasuyo pa, aliwa mo po kaya kayo, nune karing kapara ng tao. Itingan pong adwan mi, king lagyo ng Yeso Kristong ginumi. Amen. Ligaya king iba at king anak at king Espiritu Santo, antimoying sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman, king alananga. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Dakala salamat, Sister Do. Dakal mo rin pong salamat karing kapatid tamong kayabe tamo through live streaming. Now we'll have the roll call. Members of the organization should stand as I call on your group. Talakad tamo po pag mayaw siya po yung organization or grupo you. Let's start po with the ministry and liturgy heads of the parish and chapels. Where are the liturgy heads of the parish of San Jose? Talakad la po. Palakpakan tala po. Thank you. Liturgy heads of the Del Pilar Chapel. Del Pilar, palakpakan tala po. Juliana Chapel. Thank you po. San Felipe. Thank you. Unisite Chapel. Dakal pong salamat. Panlumacan Chapel. Thank you po. San Jose Village Chapel. Okay, dakal pong salamat. Let's move on. Nuka rin la po ring lectors and commentators. Palakpakan tala po. Greeters and collectors. Salamat po. EMDC. Oren po. Members of Social Communications. Thank you. Depong kaya katamong choir. Palakpakan tala po. And altar servers. Ayan. Thank you so much. Dakal pong dakal asalamat king pamanagun. And to give her welcome remarks and introduction of the speaker, let us welcome Sister Myrin Doloiras, the Ministry on Liturgy Head. King kaya katamo pong kura paroko, among Paul, kaya katamongan pong atsuketi, karing manalbe at makirandam, king kaya katamong live streaming, maya pagat panapon po. At tamongan po keti, mitipon, para king metong kaganapan, o mitmong ulaga, aktibidad, o may gampanan, at iti makirikilya kaya katamong hanggang liturgical ministers, kaya tiking kabilugan ng kaya katamong parokya, welcome po kaya kayungan. Metong ka rin para sa tamong yeni, anting parokya, yapin ng kaya katamong ongoing formation as lay leaders. Iting pamagaral at pamagsane, metong yung karing tuki-tuking seminars, agampanan tamo, manlalo tamong akit at apakamalan, ingulaganan ng liturhiya, king biyatamo, at yung miyalawang kasiwan, agampanan tamo, kilub ng liturhiya. Ingkampanan tamo po ngeni, para king kasiwan tamo, king parokya, banlalong masigasig king kiyakatamo kasiwan, at miyubog, at lalo pang lumalam king kiyakatamong kasalpantayanan. Maraguling kapanwalan ko na kaya betaya ing Diyos at manantabay kiyakatamo, kilub ning pamagaral tamo tungkol king liturhiya,
banlalo pang pakaintindihan ding amanong midake kaniting seminar. Inyangini po, bansaw pa nakatamong di na niyang kamalinawan ing tunay ng parasan ng liturhiyo, kinumbirataya po ing metong eksperto kanitang aspeto ng kasalpantayanan tamo. Ing kaya katamo pong talapagsalita, mi baityo at meragol king Bacolor, Pampanga. Megaral yang Bachelor of Science in Commerce, king Assumption University, major in Accounting. Master of Arts, king Ateneo de Manila University, major in Theological Studies. Doctor in Education, king De La Salle University, major in Liturgy. Licentiate in Sacred Liturgy and Doctor in Sacred Liturgy, king Pontificium Athenaeum Sancti Anselmi de Urbe, Rome, Italy, major in Liturgy. At ngayon kasalukuyan niya pong consultor ng CBCP, Episcopal Commission on Liturgy, at Professor and Dean ng Graduate School of Liturgy, King San Beda University. Abayan niyo po pong i-welcome yung kakatamong guest speaker, Dr. Josepina Manabat. Palakpakan tayo po. Mayapag at panapon kaya kayo ngan po, kaya kayo pong atsukeni at deta mo naman pong makiramdam kaya katamo keng live streaming. Po. So masaya ko po, may kapami katago na marap kaya kayo, makapakirake kaya kayo, lakwas na tungkol kaniting, emo po siguro uling liturhista ko, pero I dare say, iting mayayaw sa pekataluktok na ning biye Kristiyano, pekataluktok na ning biye ning Santa Iglesia. Na po? So, yan po, anya inka na akong makasadyang idake kaya kayo, tungkol ya keng liturhiya at lalong-lalo na, ing pamag-aral at pamiyubog da, ikayo, susuyo kaniti. Na po? Okay. Anya pong nanda ako na ano kano'y makasadya kong idake kaya kayo, binyake po ining makuya datalata ngayon maging dalan ning manyondong pamagligtas ning Diyos king liturhiya. Okay? Ane po siguro kasanting akit ing sarili tamo. Siguro masaya kayong panamdaman. Nung akit yung munang-muna, king antimong lector, talapamasa, king amano na ning Diyos, antimong altar servers, ne po, magsilbi, sasaop, king pari, lakwas na, king gaganapan na king altar, ding king music ministry, at ding niyayaliwa pa. Okay? Kanyaman yata ang pakiramdam, ne po, nung akwatayang akiting sarili tamo, anting dalan, instrumento, na ning manyundong pamagligtas ning Diyos king liturhiya. So, kita pa pong talata ita, atinta na pong presupposition, atinta ng malino premise, pundasyon, background na panibatan king katang pisabyan. Ing liturhiya, pamanyunduya, no? Atsuya, manyunduya king busal tamo, king arapan tamo, nung nukarin tamo magmasusi. Ing pamagligtas, akitang minuna at king isip na ningib pa, at pepabalo na kapamilataning kayang anak, gimpanana naman kapamilataning kayang anak, at ngeni, king Santa Iglesia, manyundu. Susundo na ni Santa Iglesia, yung pamagligtas ni nga pong Ginoo, ne po, kapamilatanan ing pamanuru, king kasalpantayanan, pamipalino, king amano ng Diyos, king banal kasulatan, nano pa po, pamagsilbi ka rin pamangailangan daring tao, deng malilipit, deng maging biktima daring may iluwang kalamidad, pero pinakamatas po, susundo na ning Santa Iglesia, ing pamagligtas sayan, kapamilataning liturhiya. Ning kaya katamong gagampanan, anting meto nga balayan, talasal pantaya, meto nga balayan na sasamba. Ne po, para king misa, para karing aliwang sakramento, at para karing yayiluwang panahon at kapiesta na ning Santa Iglesia. Okay? Anya po, uli na dita, uli pong buri ko sanang
iparamdam kaya kayo na anaking kanyaman, ing akit tayong ministry tamo, kaya benako ken, ko po puwera ne po, okay? Nang kanyaman panamdaman, ing ita mo dalan, pwede tamong maging dalan, at talagang dalan nakatamo, ning manyundong pamagligtas ning apong Ginoo king panahon na ini, king Santa Iglesia, no? So, iyan po ing mas buri kong pamalino kaya kayo, no? So, siguro po malino kaya katamungan na apong Paul, anting parish priest tamo, antinang mi ordinahan niya, anting pari. Siguro malino kaya katamo, alang duda, alang mag-question na, mi tumpakan niyang gamat, ning obispo king buntok na, milanyahan na ring gamat na, precisely para maging dala na ning pamagligtas ning apong Ginoo, para kaya katamongan. Pero, ingay ko po makasiguro, nung kayo po balang metong, depende kay nung nano, ingagampanan nyo king liturhiya, kayo man, dadaki kayo naman, ketang papel na ngaita, ning kaya katang pari. Instrumento, dalan, na ning manyundo ng pamagligtas ning Diyos king liturhiya. Nya, ditak-ditak kaya pong pamalino, ne po? So, sana po, I appreciate siya mas makananumuman, ing kanakong opening slide, ne po? Yan, talasuyo king liturhiya. Whether music minister kayo, EMDC, lector, commentator, ne po? Maging dala nakatamo ning manyundong pamagligtas ning Diyos king liturhiya. Ing mo muna ko pong ipamalino kaya kayo, although balo ko po, dakal kaya kayo, balo yun naman, ne po. Pero, nang kaya ngarapin po, maski kayong eskwela, ne po, tamo, laging ayas yung gana-gana, ne po. Anya, mas sigurado, pamalino tanay kayong sarili tamo para kaya katamongan. Nano, yung penny pa tani nga manong liturhiya. Ot, yung gagamitan tamo nga mano, no, apain turuking kaya katang gagampanan po tang magmisa tamo. Po tang mga di tamo nga beabe. Po tang mabibigyag lareng anak yu. Po tang pagmasusyan tala rin mayaliwang kapalyarian king biyanan ng tinutang Yesu Kristo, itang awas ng tamong liturgical year. At ding mayaliwan ng seasons and feasts, na po. Okay. Detangan, mayayawis la king amanong liturhiya. Pero nuka rin niya ba ting amanong liturhiya? Okay, iba siya po king amanong Griego. Greek word. Adwaya po sangkap actually. Ne po? Yapin po ing mumuna, laos, ali po laos ha. Okay, laos. At saka, impong derivative na, atin mo namang meto nga amanong menibatan keng laos, leitos. Pero pareho pong imburi ng sabyan, balayan. Antipo ini, metong yang laos ini, itamo keni, metong tamong laos. Grupong tao, amitipon, ne po? Yan. Grupo ding tao, metong nga balayan. Kay bating kadwa ng sangkap, yapin po yung ergon. Baloy po yung amanong energy. Batsaking original Greek kayan, energy. Ewari po, nung nanumaninggawan tamo, kailangan tang energy. Something to make us move. Ne po, bagay makapakilos kay katamo, ergon. Okay, kasi po yung buri na talagang sabyan ng ergon, work, obra, aktibidad. Okay, so lawentala pong masalesereng adwa ng sangkap ng amanong liturhiya. Metong, laos, leitos, baluyo po, kanya bating amanong laity, lay people, ding kekaldan. Okay, so batya po kaya amanong Grego ita, no? And then ergon. So, nung piyabentala po, ing basic pong amanong akwata mo yapin ini, na tatangwana na naman, patutwana na naman po, ning Catechism of the Catholic Church, dito pong ating panahon na mamasa, kitang number ay ni 1069. Nung bisa kayong mas kompletong paliwanag, no? Keng nanuing liturhiya, pangking kayang yamot amano, okay? Anti po kanini sa sabyana. So,
liturgia, itang kombinasyon dareta nga duwang ama, no? Babieno kaya katamo reting basic kakabaldugan, po? Obra para king balayan. Obra para king ikakayap na ning balayan. Oh, santing na po, ne? O kaya, kasuywan, karing tao. Dapat makasal, karing tao. Kay ba't po, nung papansin nyo, karetang mumuna nga dua, at dakal pa pong, actually may yaliwa, no? Alaya pa pong masyadong kabaldugan na exclusive keng kapanyamban Kristiyano. General ya po. Anya pinita mo mang kay ba't naning bagyo, deng tao misaw panla para linisan la reng dalan, bangkan kita pasibayong magbalik keng normal. Ita po, ketang minunang panahon, awsandang liturhiya ita. Ne po, very secular ya pa kabaldugan. Okay? O kaya itang abe-abe magobra keng marangle, bang kanita pare-pareho lang ating kanan, pati retang pakakalulu, hausan da po ita liturhiya. Pamagobra para kay ikakayap ning balayan. Pero karastam po ketang katlo, balo pa po yatang, at hindi po talaga yung evolution. Di no tanging aldo, ingamanong liturhiya, may gamit siya, keng obra para karing tao, pero in particular, obra na ning Diyos para king kayang balayan. Nano ing gagawa na ning Diyos para king kayang balayan. Para karing taong kayang kaluguran. Not ne po, pamagligtas, pamanese, pamagprotekta, okay? And then, later on po, miras mo naman ketang ing kabaldugana, ingke katang pamakyabe na ning balayan, king obra na ning Diyos. Ne po? Nung deng pong maaliwa siguro kaya kayo, dimdam yun itang malong Opus Dei. Yapin po, actually, literally, imburi ng sabyan nini, obra na ning Diyos. Ne? Okay, so later on, imburi ng sabyan, kaya katang pamakyabe, king obra na ning Diyos. So, bala mo po, miras tanang malapit, kaya tang sabihan tamang maging dalan na ning pamagligtas na ning nga pong Ginoo. Makirake tamo, makyabe tamo, king kayang obra, para king ikakayap na ring sabla. Okay? At the same Catechism of the Catholic Church article po, nga nang sasabi, kapamilataning liturhiya, anong nukarin kaya benongan, ing misa lalo na, lakwas na po yung misang Domingo, ding aliwa pang sakramento, ing pamagmasusita mo, karing miyay lumang kapiesta at panahunan ning Santa Iglesia, kayong awsan tamong liturgical year. Ne po? Papansin tamo po yung pamanaliwada ring panahon. Manibat king Adviento, Kapaskuan, panahon ordinaryo, Quaresma, Paskwa, ne po? Okay? Pati na po itang ekubalo nung Kenny mag-Liturgy of the Hours kayo, itang manalangin na abe-abe, ne? Anting pamipabanal kareng mapila na oras na ning pati nga pun king panalangin, no? So itangan po awsan tamong liturhiya, kapanyamban in general, ning balayaning Diyos. So, kapamilataning liturhiya, epuka ko ini, kanyang Catechism of the Catholic Church, susundo ng Kristong talapangabos at mata sa saserdote o mata sa pari, ing obra ng pamagligtas, kapamilatana ning banal ng kapulungan o Santa Iglesia. Emo po, kapamilataning Santa Iglesia, no, kaya bena naman ning Santa Iglesia at King Santa Iglesia. Through the church, with the church, and in the church. Okay? So, nino po yung manyondong magobra? Aliwa po yung among Paul mo. Aliwa mo po yung Santa Iglesia nepo, tinatag ng Kristo, no? But, munang-muna po, Kristo mismo susundo na itang pamagligtas sa gimpanana. Dapat, yayabene ing Santa Iglesia, ita mo, yayabene, okay? At
panupaya nga manong gagamitan ng dalan, instrumento ing Santa Iglesia. At syempre, kingkilob na ning kapulungan, kingkilob na ning Santa Iglesia. Nung magtaka kayo na, nung yung papakit ko ngayon yapin po, ing gagamitan na rin kaya katang pari. Okay, pata pong bibindisyonan de, ing danom, bayo ya pa magamit para king binyag. Okay po? Buri ko pong pa-examine kayo. Buri kong i-analyze tayang ditak, ne po? Come to familiarity with it. Okay? Kasi po ating kong buring i-point out later on. Okay? So, iting panalangin ng pamamendisyon at kayawsan king Diyos para king danom. Baluyo po, syempre, lakwas na detang ima at tatang, siguro, mi dala na king pisamban para ipabinyag deng anak yu. Mi dala na o mi dadala o mi dala pa karing anak yu king binyag. Siguro, metong ako tang medyo daratang king isip yat buri yung itanong ikutang ka nga mong yapining makanano po ita na ing danom ay ita lupa yung karaniwan na danom tigkilang ke kasing kalupa niya mo ning danom gagamitan miking bale no takman me yan naman lalasaya namang danom kalupa na ning inuman tamo king bale makanano pong ita maging dalan niya para inganako, maging anak niya naman ng Diyos, maging anib nening Santa Iglesia, mawas siya kasalanan naman nga tamo mo naman po ne po, at magumpisaya in kayang misyon, no, anting anib na ning Santa Iglesia. In other words, detang hanggang bubungan ng baluta mo ning binyag, makanano na nga papalyari, ning danom, ning binyag ita. Nung pong once in your life, kitang yunita keng sarili yu, at eye ako tang man kangamong, balo yu po, impakiba takit yu keni. Uling itang danom ay ita, tinanggap yang panalangin. Nepo, danom yang kalupa na ning karaniwan na danom mabalo tam, gagamit ng takarempi bale-bale tamo, iinuman paglinis, nepo, etc. Pero itang danom ay ita, magamit king binyag, may pangadyan niya, may bendisyon niya, gagamitan ining panalangin na ini. Anyapin po buri kong basa niyang kayabeyo. Banta akit yun ng makananong itang danom ay ita, mika makapasubali yang upaya, makapasubali yang talab, bisa, para papalyarya na ita, kingke kayong anak, ang pepabinyag. Makatalo kita po, okay? So makasadya kayo pong lawentaya, yung panalangin, okay, nga na po, kikilalanan mi o Ginoo, ing upaya mong era darasan ding matami, darapat kang makapagmulalang bage, kig kapamilatan ding uwagang, darasan ding panimanman mi. Buri kayo pong palino sa agulitan, po, nga nakikilalanan mi o Ginoo, ne, aintindihan mi, balo mi, tatanggapan mi, king, ating kayong upayang, naagyong dasnan din kaya kaming panintindi, ding matami, ne po? Pero, gagamit kayong bage, gagamit kayo namang bage, mayayakit, no, atatagkilmi, magpawaga, magpasyag, kitang upaya nga ita. At metong ne po siyempre kening danom. Ating yung upayang naabot, aintindihan at isipan, ning kaya katang pamanalastas, ne po, okay? Pati rin kaya katang sentido. Pero, ne po, in presensya na ning upayang yan, at saka yung talab na talaga, yung bisa na, no, paparamdam na, ni nga pong ginukapamilat na rin, bagay, aliwaki katamo, kakit tamo, tatagkil tamo, kalupa na ning danom. So, yan po yung buri ng sabihan king mo muna,
Kaya ni Papong introduction, ne po, sasabihan na kaya katamo, nanula ring tanda, nanula ring simbolo, nanula ring rito, ne po, naning ulagada, nanong agyudang gawan, king konteksto na ning liturhiya, king konteksto na ning sakramento. Bagay napaka-ordinary, like danum, tinape, alak, api. E pumakanyan, ing gino, mikako nung gamita nala. Bang kanita, atin niyang ipawaga, atin niyang ipakit, buri ng gampanan para kaya katamo. Okay? So, lanya po yung tutuki, kesang kapanan mo ing danum, ban isadya mo ing pangapakilala ning binyag. In other words, den po nga kita mong tutuki, mapilan lang kapalyarian king salvation history, mapilan lang events, kapalyarian king kasalesayan ning kaya katamong kaligtasan. Ne? Anong nuka rin, ing danum mi kapapilya. At ingakit tamo, impalang papilagin panananing danum, karetang kapalyarian na ito, pamagsadya na la, para king papil na ning binyag, papil na ning danum king binyag, ngening kasalukuyan. Pasilip na, nanong buri ng daptan ning Diyos, kapamilatan ning binyag, para karing anak yu. Okay? Danyig mo muna. Sabihan niyo po kako at pwede pong magtasgamat, ne? Nano pong kapalyarian king storya ng kaligtasan ing daratang king isip yu. Ne po? Pota po magbalikot, ing kayong premyo, nung nini makapakibat, ne po? Inyang ingyatu, kamumulan meng lelangan, ing espiritu mo ginaloya, babo ning lupa ning danuman, ban ing danum mo naman, mika upayayang munyebye. Nano pong kapalyarian king salvation history, ing daratang king isip yu. Creation. Minunang mekibat, yamong. Kareng pong tutuki, kareng haliwa naman, po. Okay. Ing pamaglalang na ning Diyos. Pansin niyo po, at yung nga manong danom, nano pong sasabihan na tungkol keng danom? Ing pamagkalub ng biye ning Diyos. Ing buri ng sabyan, potang magamit ya ing danom, king binyag, metong yayta king kayang bubunga, metong yayta king bisana, ning danom king binyag, nano ita, magkalub biye. Pagmula na ing biye, maaaring sabihan niyo, bakit kailangan pa magpisaning biye at ineng biye nga na ako? Biye anting anak ning Diyos. Biye mapupupos, uling biye yang ibat king Diyos. Dati namang makanya niya yung biyabig kalub na ning Diyos king tao O nang uli na ning kasalanan, baluta mo, ne po, may aliway ito. Ne po, ing biye, may kakapupusan niya. Pero kapamilatanan ng binyag, yung danom ng binyag, no? Pasibayo, may pagkalubyaking tao itang posibilidad data. Ne po, biye, alanganga. And then, okay, lawen tamo nung ninong makaula kayong pangadwa. Itang karagulan na albog, gewaming larawan ng pangabait pasibayo, baning danum, maging uwagane ning pangawakasan ning kasalanan, at ning pamagmula ning kabanalan. Nino pong agaga na kayong tao, king banal kasulatan, king Biblia? Noah. So, inipuying, itang maragula, albog, no? Ning kayo sa delubyo. Okay. Akakitse po yung manong danom? Yes, okay. So, metong naman pong pasilip, nung nano imburi ng gawa ning Diyos, para kaya katamo, kapamilataning danom ning binyag, nano kano ita, lawenye po balal na bandang tawli, maging wagane ning pangawakasan ning kasalanan, at ning pamagmula ning kabanalan. So, ing pangawas na ning kasalanan, at pamagmula na, pamitanam na, ning bini,
no? Para king kagiwan dapat mayap, maging banal. Gawan ing kapilublubanan ni nga pong Ginoo. Ne po? Okay. Ding palipi ng Abraham, tinayid mo laking malanging gabon, busal ning dayat malat amaluto. Balang iligtas king pangayalipan da Ehipto, at ba mo lang papalyaryan, simbolo na ning paintungol mong balayan, ding bininyagan. Okay? So, nano po nga gagana kayo? Moses. Okay. Okay mo po, nung itang main character, ingagaga na kayo. Moses at saka yung Exodo. Yung pamagluwal da, iba't king pangayalipan king Ehipto. Okay. So, Kenny po, nanong papasilip na kaya katamo, aburi ng daptan ng Diyos para kaya katamo. Siguro, sabihin niyo, bala mo kapareho niya itang mumuna, itang hanguan na katamo, ikabos na katamo, iba't king pangayalipan king kasalanan. Pero balo yu po, wari, na ating deliverance from, o pangayango, iba't king. Pero ang mas importante, para king nano. Kenita mo akit ita, inangune ing Israel, iba't king pangayalipan king Ehipto, pero para nano, ban ing Israel, gawaning balayanang katipan. Ne po, katipan ng balayan. Covenanted people. Itong kitatamunan din. Gawaning balena pari, balena hari, bansang iniwi, taong may pili, taong kayang kaluguran. Ne po? Okay? So far po, okay pa? Okay lang? Okay. Yun. So, sabi ko po, akit tayo kay nitang inatbos na katamo, iba't king, nano. Okay, pangayalipan king kasalanan, pero para nano, ban gawa ng balayanang pakamalan. At makanya naman talaga yung malinyari kayong binyag, po makanyan. Pagkabot, may binyaging anak yun, may binyaging anak, in tao, maski adult, na po, na maging anib ning pamilyang kaluguranan ng Diyos. Okay? And then, king danom ning, lupa pong mintane, king bayong tipan. King danom ning ilog Hordan, ing bugtong mong anak, bininyag ning Juan, at linyane king banal ay espiritu. Obvious siya po, ne po. Of course, ing kayang baptism by John in the Jordan. Nanuwari po yung milyari. Anyang may binyagya, king ilog Hordan, ing ginutang Jesucristo. Nano po yung may grupisa, king kayang biye, ing kayang misyon. Yes. So, impong binyag na ning Kristiyano ngayon ne po, kabud mitugtugan niya king danong ning binyag, atin mo naman pong misyon adadalan, ne po, ang magumpisa kapamilataan ni sakramentong ini. Ne po? At baluyo po, I should say at this point, kayo po at yu kayo Kenny, uling makibat kayo kanitang misyon na ito, at tinggap yun yung bebinyag kayo. Bandang tauli po, akit keng ka na akong idake kaya kayo, anting talasuyo king liturhiya. Anya, yu ko Kenny, may yaus kayo munang-muna ning binyag. Uling ating milyaring kalupan na nini. Bitugtugan kayong danong, o kaya, ating pong may immerse kayo, ating binabad kayong danom. At may paganaka, king ginutang Jesucristo niyang mabinyag yakang Juan, may gumpisa kanita, ing kayang misyon, ning pamagligtas. Okay? Ing danom, kambenigdaya, sinibol king katalindikingana, kanitang makabitin niya king krus, atin yang sinublineng mebye, inutusan na laring alagad na king maminyag laking danom nga na ume kayo at gawan nyo lang alagad ding sablang tao. Binyagan nyo laking lagyo ning itpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Okay, actually po, adwalang miyabeken, muna po itang kabang makapakuya po king krus, mabiyaya pa, tinulo pareho, daya at danom. Iba't king kayang metusok katalindikingan. At baluta mo pong itatalaga ing penibatana ning kaligtasan para kaya katamo. Ne po,
Danom at daya, meging dala na ning pamagligtas man yun dong pamagligtas na ning ginutang Jesucristo ngeni kaya katamo. Familiar kayo po kayong icon na ning Divine Mercy po makanyan? At bayo tayo pa mong pigmasusya ning kayang piyesta, the Divine Mercy. Kita po yatang June 25, anya po Sacred Heart po ito okay. Pero associated. Okay, anyway, Divine Mercy. First Sunday, second Sunday of Easter, okay? Impong larawan na ning Divine Mercy po ari ating aduang rays of light. Ne po, maluto ang popang maputi. Okay? Painturuya po kaninita, no? Kapamilatanan ning sakramento ning binyag, tandanong, ne po, detang white rays, ang popong daya, so Eucharistia, kanita ne megumpisa, ne, ing biening Santa Iglesia. Kapamilitan ding taong ditak, mabibinyag, at misulusulo king banala Eucharistia, meragul ing Santa Iglesia. Ang ganaking disnana, ing kayang kasalukuyan na kabilyan, Universal Church. Ne po? At ing kadwa po, babanggitan niya naman itang Gino, kay bat ng sinubling mebye, inutos na naman kareng kayang alagad, ing binyagan ding sablang bansa. Okay? Nano po yung gawa tamong balating exercise? Maragulya pong bagay, agawa tamo itang ining kengarapan tamo gagamitan ning pari ban maminyag, itang danong ang magamit king binyag, mabindisyonan niya at mika talabya, mika bisa, ay ipagkalob, gampanan, itang sasabyanan nining panalangin na ini. Ne po? Deng efekto na ning binyag. Okay? Pero, nanong lalamaning panalangin mainly? Kapalyaryan la, king kasalesayaning kaligtasan. Okay? May kakaintindi tamo po kita nga manong gagamitan ko, kasaysayan in Tagalog, salvation history. Ne po? There are events in salvation history. Yan ang lalaman na ning panalangin at naking kasanting. At kapamilatan na nining panalangin na ini, itang meto nga ordinaryong bagay, maging dalan niya, maging kasangkapan niya, ban, ing pamagligtas na ning Diyos, manipatan king minuna, ang gana king bayong tipan, ang gana ngeni, maganap manyundo alang patugot. Ne po? Anya po, manyunduya kanyan, ing panalangin, kapamilataning, manaliwane po, lengguwahe, ing panalangin, pangaras keni. Ene po mag-commemorate, ano pigaganakan, mayari na po itang gaganakano rin mayaliwang kapalyarian king banala kasulatan. Nung manyawad ngeni, ne po, iba, lawan me ing banala kapulungan mo, ibuklat me kaya ing sibol ning binyag. Ba, nano po yung malilyari keni? Gena kanta pa mo, nano ing gimpanana ning danom king matuang tipan. Kay bat, ikit tamo nung nanong gewana ning danom king bayong tipan. At ngeni adwan tamo king ipa, nung nano po yung pepasariyo, kapamilataning danom, king matuang tipan at king bayong tipan, manyunduyo po sanang papalyaryan, ngeni, king busalmi, kapamilatana, niting sakramento. Makataluki kayo po? Ayan. Salamat po. See? Lawan me, ing banala kapulungan mo, at ibuklat me kaya, ing sibol ning binyag. Tanggapana sana niting danom, ing kalam, ning bugtong mong anak, king kapamilataning banal espiritu ban kanita, ing taong lelangan mo, agpangking larawan mo, mawas siya malinis king kasalanan, at mibaytiyang miyuman. King panibayong biye, king kapamilataning sakramento ning danom, at ning banal a espiritu.
Okay? Baloy po, ano ating kong blackboard, Kenny? Mag-drawing ko. Sulat ko, Kenny. Matuang tipan. Point number 1, matuang tipan. Kadwa, bayong tipan. Nebo? Anyang mabanggit ni ginutang Jesucristo. Point number 2, kay ba't tutuki? Sakramento ning binyag, ing liturhiya. Alayang patad, manyong duya. Ing pamagligtas na ni nga pong Gino. Nebo? Okay? Anya po sasabihan kong ing liturhiya, makanyan niya. Sakramento yaman o kapiestan, pamanyon dune, ning dapat ning gawang pamagligtas na ning ginutang Jesucristo, ngening kasalukuyan. Okay? O iba, itubod maying upaya ning banal espiritu kaniting danom, ban kanita karing sabla, ing binyag maging metong yang pangamate at pangakutkot, kambe ng Kristo at kambe na naman, maging pangasubliang meking bayong biye. Baloy po, potang pangadyaning among polita. At makapanaya kayo, Ken, no? Makasadyay nga na kayo, apabinyag yu. Bali po na, nung sasabihan na nga pong Paul, Ken, okay? Itubod may upaya ning banal espiritu kaniting danom, ban iting sakramento, metong yang pangamate, at pangakutkot na ning kaya kayong anak, at kambena naman maging pangasubliang miye, king bayong biye. Nung inya po apapansin nyo, potang ating burol, potang ating mamamate, ating funeral mass, maliban king Eucharistia, sa anong sakramento, ing peka madalas ababanggitana ning paring manimuna, o kaya ring laiko amanimuna, karem panalangin. Sa anong sakramento? Sa ano pong sakramento? Antining, kapamilataning, blank, dinake kaking pangamate ng Kristo, kapamilatan na naman niting sakramento, dumake ka naman king kayang pangasubling mebye. Fill in the blanks. Binyag. Yes. See? Antiya po kanya na kaulaga ing panalangin na ini. So, balikan tayo itang kutangyo kangamong. Among makanano pang danom ayan. Lupaya namang karaniwan na danom. Makananong gawa ning anak ning Diyos ing anako. Pupusa na ing upaya na ning kasalanan naman na king kanakong anak. Ipakyabe ne king pamilya ning Diyos ing kanakong anak. Makanano. Okay? So, aning kalino, itubod may banal ay espiritu kaniting danom. Maliban kayong panalangin, kayabe na ning panalangin, mayawad king ipa, ing itubod na ing banal espiritu, kapamilatan ng Kristo, kaniting danom. Ing tuto, nung pong balikdan nyo, ing milyari ng dingabak, anyang migmisa kayo, Kenny, pani mo na namang among Paul, at inyang gewang medyo kalupanan niya ni Apong Paul. Ing inawad de king iba, ing Espiritu Santo. Nepo bang kanita ating yang gawa na special action, special project ing Espiritu Santo. Para po karing nano, inawad na king iba, ing itubod na saning banal Espiritu, king tinape, ostya, okay, at kingalak. At uli nandita, penandit mo, uling ng Espiritu Santo, inawad na yung among Paul, anting pari, bang tipaya, king tinape at alak, meging katawan na latdaya ni ginutang Jesucristo. Penandit mo, nga nangamong, ing katawan ng Kristo, nampong pekibat you. Amen. Opo, maniwala ako, kapamilatan ng Espiritu Santo, iting tinapay ni, yapin ing Ginong Jesucristo, okay kaming tatanggapan. Although tinya pong dadagdag kaniya pong San Agustin, po, alimu po kanoy ing tatangwanan tamo, king ing tinapay ay ita, ababyan na ning pari, o ning EMDC, yapin ni Kristo. Nunge, tatalaga kya naman po ing sarili ko, ang maging
malusog adake, malusog a party na ning katawan ng Kristo. Ali party ning katawan ng Kristo, ating sakit, ating nana, ating infection, na magdalang sakit king mabilog a katawan. Okay, mangako ko pong maging mayap, maging malusog, dake na ning katawan ng Kristo. Diba po? Okay, so, anyong duta mo po. Mapalyari pong keng makabata mong pamag-analyze ketang panalangin na gagamitan na ning pari, para ketang danum, at para ketang hostya, ang po pa ketang alak, king oras na ning Eucharistia, baka po sapat na ita, agyang ating ko pang digdag Kenny, kuno po talakayan siguro. Okay, siguro mag-comment na akong ditak. Alimbawa po, ining pamuklata panalangin king Passion Sunday, apansin nyo na itang parting makamaluto, ne po, yapining gimpanana ning iba, kapamilataning kayang anak, lenye. Almighty ever-living God, you have given the human race Jesus Christ our Savior as a model of humility. He fulfilled your will by becoming man and giving His life on the cross. Pota pong manalangin tayo, papansin nyo, keraklan, atin tapamong gagana ka na gewa na ning Diyos king milabas. At maging basihanay ita, ning kekatamong tiwala, ning kekatamong confidence, para manyad, ngening kasalukuyan. Ipauling king, balampon tiya kanini pwedeng sabihan tamong childlike, bala mo, anak ka manyawad, tang, balo ko po, anya pong may nyajay ko, aya ko, o yate ko, anti kanini, dininan niya. Anya po, confident ko po, ngayon nga akong manyawad, dinan nyo ko naman. Diba pala mo makanyan niya, okay? So, apapansin niyo po, ding dakal tang panalangin ng tila kanyan, manibat ketang pamamindisyon king danom, ganakan tamo pa, nang gewa na ning Diyos king milabas, no? At saka tamo manyawad. On the basis of, base ketang pigkalub na ng Diyos king milabas, masikan tamong lub manyawad, king manyon dong pamagkalubnan niyan, king kasalukuyan. Ne po? So, makanya niya po yung akakita mo kayong panalangin na ini. Baka niyan muna mangkingaldo na ning Easter Sunday. Diyos ay pami, kapamilataning, by raising Christ your Son, you conquered the power of death and opened for us the way to eternal life. Gaganakan tamo pa mo, inggewa na ning iba, binyayan ng pasibayo, pepaborya ng may biyayang pasibayo ng anak na iba't king kamatayan. Ngayon, manyad tamo, sana po, mibangon kami naman, at ako aming abayo ingke kaming biye. On the basis of what God has done before, atin tamong aduan, pabor ngayon kasalukuyan. Bala mo po, anak po, balo ko po, gewain na kanitay niya, masikan na manlog ang manyawad mo naman ngayon. Okay? Balo ko po, kupayal yan. Po? Okay. Medyo pumarayo na ako manyata, kaya kayo pwede ko po siguro maglako mask, Okay mo po? Makapanabalaya po atang bagya. Okay mo po? Ay, pero health protocol. I will respect it po. Baka yan mo naman po, potang mangumpisal, puware, lawan niyo po sa sabyanan ng pari, kayong absolution. Na naman tambing sabyan, o pagkalub ko kaya kayong kapatawaran ng apong Gino. No? May kasundo na kaking apong Gino. Okay? Nung lawan niyo po yung sabyana pa, God the Father of mercy, through the death and resurrection of His Son, has reconciled the world to Himself and set the Holy Spirit among us for the forgiveness of sin. Pag nakana pa mo, no? Naking milabas, anti kanining gewa na ning iba, na emi ka kunong tinubod inganak na. No less than the Son of God. Ating anak kayan, pigkalub ing mabilog ng sarili, para king kekatamo ikasot, pakikasundo king iba. Okay? At peparlane pa yung banal espiritu para king pangpatawa daring kasalanan. Okay. Ano ka rin po papuntangan, inganggang pepakit ko kaya kayo.
Sana po, wala namang sayang kanita, isipan na sayang naman yung panahon, at puro na kanya yung pisabyan tamo. Wari liturhiya yung topic tamo, Kenny. O ba't Biblia? O ba't kwento na ning kaligtasan? Yung kaya katamong minunang pisabyan. Baluyo po. Kasi po, we can dare say, no, pwede tamong sabyan alang kapikakunuan. Liturgy is salvation history. Ing liturhiya, yapining kwento na ning kaligtasan. Kasalesayan ning kaligtasan. We can almost equate them. Baluping equate na itang gagawa, pwede tamong gumamit halos equal sign. No? 2 plus 2 equals 4. Something like that, no? So, something like, liturgy equals salvation history. Yaita, lawenyo, liturgy is salvation history. Period, in kanakong kebit kaybat. Nung atlula pong points, burin ang sabyan, ating kumburing idagdag. O ating dapat midagdag. Nano ito? Na, yes, liturgy is salvation history. Ing liturhiya, ing misa, ding sakramento, ding panahon ning liturgical year, no? That's salvation history. That. Ami pagmasusyan, kapamilatan daring rito at panalangin. Okay? So, magaganap yapin ing kaligtasan, ing manyundong pa magligtas ni nga pong Ginoo. Pero alinaking kapamilatan daring formang may gamit at may yakit king kasaysayan king panahon. Ne? Halimbawa, ing tablana ning krus, the wood of the cross, o ding pako, tang martilyo, o itang bundok kaya, no? Not anymore in that form. Ne? Nung atsuyak busal tamo, atsuya arapan tamo, kaya betaya, ing pamagdawon ng sarili ning ginutang Jesucristo. Ganap apamagdawon king kayang sarili, king kalbaryo. Bani pakikasundo nakatamo king ibpa. Atsuya busal tamo. Not in the form na binanggit ko, the wood of the cross, detang pako, kayang apemako kayo, no? Okay? Nung in the form of what? Bread, wine, altar table. Akakit po yung burik mo sabihan? Ne? Pero, hindi po titayakan ko kaya kayo. Metong ya pong pangayatsu, at suya busal tamo, nanding magmisa Kenny, misang Domingo, yan pong nanungaldo, anyang magmisa Kenny, at suya po. Busal tamo, keti at ngeni, itang meganap king kalbaryo, apamidaw ng sarili ng ginutang Jesucristo. Presensyang alang bawas, pangayatsyong alang pingas, ne po, informa yang aliwa, karin itapin, at sitang tablana ng krus, at dutong na ng krus pala, dutong na ng krus, no, detang pako, pero ngeni, tinape, alak, altar, no, balayan na makatipon. Ulitan ko po yung sinabi ko, pangayatsuna nitang milyari king kalbaryo, aalang bawas, alang pingas. Anya, nung migdalang kaligtasan, karing tao kanita, 2,000 years ago, makanyanya namang migdalang kaligtasan kaya kayo nanding, may kirake kayo, king misa, king Eucharistia. Ayo po payo. Masaya ko po. Siguro even at this point, at kung bayaring ibekutang kaya kayo, ne po, na naman mangailangan, mabilis up, hibat. Na ano kaya, ing meging papilyonan din. Bang itang, pamanyundo na nga ita, ning pamagligtas na ning ginutang Jesucristo, maganap ya, misunduya. Po, tagalang ikang may masa, kang first reading. Po, tagalang ikang migkanta, kitang salmo responsoryo. Po, tagalang bigasis ka kangamong.
No, anting altar server. Po tagalang sinaw ka kangamong mag-distribute ne king banalaos siya. King katawa na ning Ginoo. Can you imagine po nung nanu kayo? Manyundong alang pingas, manyundong alang bawas. Itang meganap 2,000 years ago, may yulitan. Nung itang mismong milyari kanita at tsuya busal tamo, bang kanita alang patugot, pwede tamong tanggap, ketang biriyan ng ipagkalob ning iba, anak at Espiritu Santo, para karing sablang anak na, karing sablang panahon. Ne po, ulit po, liturgy is salvation history. Aatsu, present, manigobra, kapamilataning kapag masusyan. Kapag masusyan, kapamilatan da ring rito, no? Balo yung ring rito, ne po. Okay? At mayayaliwang tanda, pawaga, sangkap na ning liturhiya. Okay? So, ating ko po palang Kapampangan, mapilang ka rin slides, idea na linikas ko laking Kapampangan. So, in liturhiya, halos equate tayo. Halos sabi tamo, in liturhiya equals kasalesayaning kaligtasan, may pagmasusyan, kapamilatan ding rito at panalangin. In other words, king simpleng pamagsalita, pamangamano, gagampananan ning liturhiya, gagampananan ning misa, gagampananan ning sakramento ning binyag, gagampananan ning piyesta na ning liturgical year. King Aldo iti, keti at ngeni, ing obrang pamagligtas, aging pananang Kristo, king kasalesayan. King penandit, king oras, king lugal na ning kapag masusyan, manyundo ing pamagligtas ng Jesus. Sana po ditak-ditak, daragol ng daragol itang kaya kayong tula na imagine, kaya pisasabihan tamo tungkol kayong liturhiya, inaus na kayo ng Diyos ang maging dala na, maging instrumento, kimyayaliwang paralan. Siguro po, may banggit na kayo itang dokumentong napaka-importante, ling kaduang Second Vatican Council, kaduang Concilio Vaticano, ne po? Okay? Sacrosanctum Concilium number 2, tapong Constitution on Sacred Liturgy, na itamo pong susuyo kayong liturhiya, dapat mo agyang ditak-ditak, napakilalanan tayo. Uling ya po in Constitution tamo. Nung makananong anting citizens of the Republic of the Philippines, ditak-ditak, tuturude kaya katamong konstitusyon, at dapat giyan na ning kaya katamong pamibibiyad ting bansa. Makanyan mo naman sana ang ting Kristiyano at talasambang Kristiyano, ne po, ditak-ditak tayang kikilalanan ing Constitution on the Sacred Liturgy. Lalong-lalo na po, ikayungan, amyayaliwa ing kasuyuan king liturhiya. Sigurado ko po, abe king plano ng among polita, itang ditak-ditak ka pamiladlad, ditak-ditak ka pamamiraso, king lamanan ning masanting at mayap a dokumentong yan. Po. Number 2 pa mo, baloy po isasabyana. Dahil po, aki tsukanat keni talaga. Eko imbentuan ning sasabyan ko. Makabasi ketang konstitusyon ay tingana pong sasabi. Number 2. King liturhiya, misusundong magaganap, ing obraning kekatang kaligtasan. Opus Redemptionis Nostre Exercetur. Sorry po. Okay, makanya de po sabihin kayong Latin. Okay, liturgia, opus Redemptionis Nostre Exercetur. Ing liturgia, yapining obraning kay katang kaligtasan, gimpananan ng ginutang Jesucristo. May susundungeni, kapamilataning daraptanan ng Santa Iglesia, king liturgia.
trying to simplify po, ating papong metong, king liturhiya, ing obrang gimpana ng Kristo, para king katamong kaligtasan, magaganap king lugalayti, kaning kapag masusyan po, king lugalayti, king penanditayti, ning kapag masusyan. Wow! Nano po kayang presensya tamo, ingaduanan yan, nung makanyan pala? Pwede na po kaya itang presensyang, itang atsuka, pero manalbe ka mo. Makatanod ka mo, ala kang gagawan. E po kaya natural alalto kaya katamo, lulwal kaya katamo, itang kapag nasa na, aba, nung impalang obrang gimpana ng Yesus para king kaligtasan tamo, atsu, magaganap, king aldoyti, king orasayni, king lugalayti. Bisa ko yatang makyabe. Bantamas dakal kuakwa. Bantamas dakal kuwa pa kinabangan. Di ba? Kasi nung manalbeta mo po, baka itanamong tagantagan ni akwata mo. Pero nung makyabe tang makiramdam tamo king pamamasa, ne po, uling metong ya pong form, metong yang sangkap na ning pangayatsu na ning pamagligtas na ning Ginoo, itang pangapasyag na ning amano, iba't king ambo. Kempi pamasan king liturhiya, ne po? Okay, aliwa mo itang magaganap king altar na ning Eucharistia. Okay, makiramdam, lumawe, pero lumawe ali blanco, nung pamaglalawe. Bali po pating pamaglalawe. Ekbalo nung buri kayo sabihin ng pamanalbe, uwa manalbe ka, uwa maglalawe ka, gazing at, no? Pero metong yung pamaglalawe, makaintindi. Metong yung pamaglalawe, aintindyan nung nanoy itang malilyari. At uling aintindyan, makatakisan metong ka. Ketang gagawa ng among kimbabaw ng altar. Kakabud makalawe, ketang mamasa. Nung aintindyan mo nung naning babasan. At uli nanita, talagang bili may sarili mo, ketang papel na ning meto nga, bisang makipagsalita king Diyos. Ang magsalita kaya katamo. Okay? Anya po, asa habita mo talaga. Posibleng aintindyan. Ing liturhiya, nanuyay ni, nanong yari king liturhiya, nanoing bubunga na, nanoing bisa na ning liturhiya, ning sakramento, ning misa. Okay? Ning kapaskuan, ning paskuan, liturhiyangan po yan po. Tamo ako nga intindihan nung nanuya ing liturhiya, nung etaya akakit makayugne matalik. Matalik ang makayugne. King kasalesayan, anong nuna gimpana ng Kristo, yung kaya katang kaligtasan. Nung etapa pumiras ketang punto nga ito, lupa pong dakal tapa dapat gawan pag-aralan, po. Okay? Po posibleng aintindyan nung nanuying sakramento, nung nanuying panahuning Pasko, nung nanuying piyesta na ning Easter, nung nanuying Maleldo, nung nanuying Eucharistia, nung malino kay katamo, nanoing pamayugne na ning liturhiya, at saka ing salvation history, ning obrang gimpananang magligtas ning Ginoo. Okay, ayan, atin la pong importanteng pamayugnayan de nga dua. Ne po? Keta pong kalibot na ning ika-5 siglo, middle of the 5th century, impong papang menungkulan, yapin po Saint Leo the Great. Baloy po, makananong tuturune, ing katutuan na yan, kareng taong, kareng Kristiyano kanita, kayang panimunan. Kalupa ng ngeni, Pope Francis, tuturo na katangalang patugod kayong liturhiya. Iyaman po, kanita, middle of the 5th century, anya namang karagula, kapag nasan, ay ituro. No? Deng sasakupa na nung nanuya ing liturhiya. Ban maging mabungaya para karelayti. Okay, bali po na nung sabi na, simple mo.
inapsene po ini, ketang year 441, aldo na pong kapag masusyaning pamaitas na banwa ng ginutang Jesucristo. Ascension, the Feast of the Ascension. Okay? So, minyeya pong umiliya, no? At nga na, itang, wari nga dadetang anghel. Ot makalawi ako pa babo, nga nakareng alagad niya po. Ot makalawi ako paking babo. Ali, manigobra na kayo nga lang takot. Umpisa nyo na yung pamagobra, alikwa na kaya kayo. Diba? Something like that. Okay? Halos makanyan mo naman po yung mensaheng inapse ng Pope Leo the Great. Nga na, itang sablang mayakit kang Kristo. Basang kay papong pangkalahatan. Itang sablang mayakit kang Kristo, mi pasa king Santa Iglesia o banal a kapulungan. Kaya katamo, abubuan tamo, mamadakang Papa Francesco, na ang gaking, kaya katamo nga, na po, okay? Pakalawin niya pa po. Kaya ba't pag-aralan tayo pa niya po? Itang sablang mayakit kang Kristo, ni pasa king Santa Iglesia, o banal a kapulungan. Sinadya ko po, ing atlong biyayaliwang kule, ing gamitan ko. Waling balang metong atin niya pong mensaheng importante. Mumuna, itang sablang mayakit kang Kristo. Nanuwari, ing kang Kristo mayakit. Nanuwari, bakit mayakit siya Kristo? Wari Diyos siya. Ot mayakit niya. Uling, may katawan niyang tao. Opo, nepo, ing kayang incarnation. May katawan niyang tao, meging metong ya kaya katamo. At ang anting meging metong kaya katamo, talagang penamdaman na yung kaya katang kabilyan, no? Ing kabilyan na rin masakit, ding naburing tanggapan ng balayan, nepo, ding mga ilangan pamipakayap, pamananggap ng Diyos at ng balayan, etc. Okay? So, itang awsan tamong public ministry na. Palagay po, ating menakit kayong kayang kasuyuan kanita. Manulo, tatanggap makasalanan. Palagay po, may yakit ita. Of course. Uling kimpanana, lalo na, anting taong kalupata mo. Uling Diyos siya, pero may katawan niyang tao. So, may yakit niya. Uitay, may yakit kang Kristo. Meging metong yang kalupata mo. Maliban mo king, meging mekiwangi siya kaya katamo, maliban mo king kasalanan, no? Okay, but He assumed everything, no, about us except sin. So, may yakit niya. Ating kayang kasuyuan, may yakit, may ramdam. Lawen tamo ngayon, at of course, kakakalinguan, ano pang may yakit kaya? Ingya, metong yang tao, okay, metong yang persona, mika ko nung ibing gana-gana, ulining lugod na kaya katamo. Binyena pati ing kayang babilo gabye. Di natangko, bani pagkalub ing bie, no? Pero makanano, kapamilataning pamidawon king kayang bie. May yakit ita? Of course, anyapin atin tamong pamaglalarawan Anya alarawan tayo kasi may yakit ita. Ni ba, pumakanyan, akit tayo king kaya katamong sentrong altar. Luhin niyo po ngeni, itang sablang kang Kristo may yakit. Nano ita? Ing lugod ng emunano ning iba. Ing lugod ng emunano ning anak ning Espiritu Santo. Pepakit ng Kristo, uling nga na pinitang titulo na, nitang dokumento na ning Santo Papa, Kristo yapining misericordiae vultus. Atin po makibalo, namburin na sa biyanita, misericordiae vultus. Ing lupang mayayakit ning pakalulo na ningigpa. Okay? Imagine, what about that? Itang kang Kristo mayakit, ing lugod na ningigpa, ing lugod na kaya katamo, kapamilataning kayang kasuyuan, mi pasa kanu. Lenye po isusunod, amano, mi pasa. Kanino kanu? King Santa Iglesia. Anong nuka rin, masaya kong akakit, masaya kong lalawan, aktibo kayong makisanmetong.
Uyan ning Santa Iglesia. Api pasa na ning ginutang Jesucristo. Ketang kaya mayakit. Wow! Itang sablang mayakit kang Kristo, may pasa king Santa Iglesia, ing banal a kapulungan. In other words, ing obra ng pamagligtas sa gimpanan ng Kristo, may susundo ngeni karing sakramento na ning Santa Iglesia. Ing pamamatawad ng kasalanan na may yakit kanita, ababasa tamo ngeni, karing pahinana ng Ebanghelyo, pinasa na ngeni king Santa Iglesia. Anya ding pari, pwede dang lapitan, no? At kapamilatan ng sakramento ning pamikasundo, no? Malyaring tanggapan na ning metong atao, ing kapatawaran na ning iba. May yakit siyang ginutang sa Kristo, anting magkalubye, no? Ing lunos na karen taong danupan. Ngararing kayang alagad, paulyan tano po, lata namang sa patapakan karela. Pero yung gino nasabihan na, ay, gawa kayong paralan, pakanan nyo rin libu-libong tao nga rin. At baluta mo ating milyari. Impuso ng malunusan ng ginutang Jesucristo. O yan ang mayakit, no? At yan, may susundungin ni kapamilatan ding sakramento ng Santa Iglesia. Anyapin, king misa na ning tauling apunan, po, king bengi na ning Huwebes Santo. Okay? Nga na pong menalangin among. Maski ninong pari, king bengi na po ning Holy Thursday, antiya po kanining kayang penalangin. Oy, paming miglalang, gawan mo keng karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Uling balang oras adaraon miya iting sakripisyo, magaganap ing obra ning kaya kaming kaligtasan, iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Gawin niyo po yung adwan tamo. Gawan niyo kaya pong karapat dapat. Mag-celebrate, magmasusi. Kareting banala, misteryo. Impong misteryo, bro yung sabihan, yung kapag masusyan mismo, our celebration of the Mass. Nepo, ketang bengingay ito. Kaya ba't tutukin niya kung babanggitan ng panalangin? Bakit? At manyawad tamong, sana maging karapat dapat tamong magmasusi. Mitipon. Nepo, para ketang masanting kapag masusyan na itaking bengi na ning Huwebes Santo. Malyari tayo pong basan abe-abe, itang bakit? Bakit adwan tamo kapamilatanan ning pari, ing maging karapat dapat tamong magmasusi, king misa kitang bengi nga ita? Basan tayo pong agnanagnan, itang sangkan. Uling, 1, 2, go. Uling, balang oras, adaraon miya, itang sakripisyo, magaganap ing obra ning kaya kami kaligtasan. Grabe! Aliwana po'y Diyo ing daramdaman niyo. Aliwana po'y Diyo ing sasabi na king penandit, king lugal na ning kapag masusyan at tsuya ing obrang pamagligtas na ninggino. Ing panalangin na penga dyan ng Apong Paul at ding sablang pari ketang Huwebes Santo, yana ing sasabi na makanyan pin pala. Uling balang oras adaraon miya iting sakripisyo na ano kano magaganap ing obraning kaya kaming kaligtasan. Anya po, ako maririya kang Pedro, kang Bartolome, kang Felipe, kang Juan Evangelista, okay? At sula, anyang magaganap la ring kapalyarya na reni. Uling malinaw tamo po nga kakit, at yan, yung sasabyanan ng panalangin tamo, na itang gimpanana ning ginutamo kanita, at yung alang pingas, alang bawas, ngeni, keti, kabang magmasusi tamo. At idagdag ko, ating ko pang gagampanan, di ba? Nung mamasa ko man o magkanta, apapil, para king pangayat tuna. Wow! Di ba? Okay. Nandin po, ikitye.
magmasusi kareting banal a misteryo nga na. Okay? Magder ko po, magsikan ko pong lob, amidake kay kayong mapalyaring king salimpapo, basakit yang ideya. Kumusta po yung oras na mo mong? Okay naman po. Okay, so far. Okay. King salimpapo, king bandang babo, bala mo masakit ya. Nepo? Pero siguro ali naman. At saka abe tayo ng Espiritu Santo, no, ang piga na kanta mo. Lawenta mo po, nga na, gawan mo kayong karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo. Ba? Nano po kaya itang buri ng sabihan ng amano nga ita, misteryo. Gawan nyo kayong karapat dapat magmasusi. Okay? Balo nyo po. Wari, gagamitan tayo naman ng amanong misteryo karing miyayliwang senses. Ne po? Mga dita mong rosaryo, nga tamo, pigunaman tala rin misteryo ning tula, misteryo na ning ligaya, misteryo ning lungkot. Wari po, o nanula mo retang pigugunaman tamo nga reta. Ligaya. Pigunaman tala rin misteryo na ning ligaya. Nano, pangasubli ng lebya ning Gino, nano itak kapalyarian niya. Event. Ali po, pamaitas na banwa. Okay? Misteryo king ligaya. Mi pamalita, no, kapamilita ning anghel, king ing birhen me pili ang maging indunan ning Diyos, etc. In other words, lawan yung ampuring hanggang awsan tamong misteryo ning rosaryo, nanula po. Kapalyarian la, events langan. Makanyan, events la. Annunciation, the birth of the Lord, finding of Jesus in the temple, diba? Agony of Christ in the garden. Lawan niyo po, gana-gana, events la. Pero wari, naman gana-ganang events, awsantang misteryo. Yan po makanyan. Naman gana-ganang events, awsantang misteryo. No? May inaugurating ba yung presidente? Ninong mamaus misteryo kanita, ala. Diba? O, nano pa. Unfortunately, may barilya kanu at may itang dating Prime Minister ng Japan. Kapalyarian niya ita, event ya. Yung history. Ninong mamaus misteryo kanita? Ala. So, nanula retang kapalyarian ang mayayaus misteryo. Yan niyo po, ne po? Annunciation, lilyarita. Binisita ning Santa Isabel, ingkayang ning Malabirhen, ingkayang pinsan, Santa Isabel, etc. Di pa kuya king cruising Gino, meteya, puros lang events. Antiya po kanining pangayaliwara. Uling bilyari la, deng events sa rin eh. Dintang kaya katamo, pamagligtas ning Diyos. Kapalyarian la, uling bilyari la, dintang kaya katamo, ing mayap anasa na ning Diyos. Pamagligtas na ning Diyos. Akakway po yung brik sabihan, pangapako na king krus ning Gino, kayang pangamate king krus, ne po? Pangapamalita na ning pamangaglina ning Malabirhen, etc. Uling bilyari la, di natang kaligtasan ke katamo. Anya pagpigugunaman talang misteryo ning rosaryo. Okay, ikit tayo ken, misteryo. Nandun mo naman pong migmisa kayo. Ne po? Nung ako magkamali, dahil na po nitang pamuklat, arito, yung bandang umpisa na po ning misa, maski po na anong oras kayo migmisa, ne po. Nga na nga mong, kaluguran kong kapatad, ban isadya tayong sarili tamo, at maging karapat dapat magmasusi ka ring banal a misteryo, ganakantala rin kaya katang kasalanan, at sisyantala. Bata lang isadya ring salita mo at maging karapat dapat magmasusi ka ring banal na misteryo. Misteryo na naman, okay? Ngeni, nano kaya yung burin ang sabihan ng amanong misteryo yan? Imbitasyon ko po, ne po, lawen tayo, kabaldugan, king, sulat ng Apostol San Pablo, karing tao king Efeso. Okay? Greeting.
Iba't iting sulat kang Pablo, ing apostol ng Kristo Jesus, agpangking kaburyanan ng Diyos. Miyabiyasana kaya kayo ing grasya at kapayapan, ay ba't king Diyos, ake katamong iba, at king Ginong Heso Kristo. Mumunang dake, ing plano ning kaligtasan, at tingka na ning iba. The plan of salvation that was in the mind of God. Impalang mo munang kabaldugan na ning misteryo, painturuyang mo muna, kitang planong gewana ning Diyos, king isip na, king kamumulan. King menuna, plano ya pa. Nano yung plano? Ibalik ke ing tao kanako. Uling masanting para kaya ing makakawani ya kako. Uling kewani nakatamo ning kasalanan ni bating Diyos Ing Diyos ang matula na makakawani tamo kayo, uling itang makalunos. Kaya alang mawala, agyampang makakawani tamo. Pero kaya katamo, alay nga gana-gana nung makakawani tamo kay nga pong Ginoo. Pumakanyan. So, king lunos na ningigpa, ginawa yung plano. Tangka, no? At inyang tingka a plano. Makananuneng ibalik ing tao kaya. Kay ba't nakatamong kewani ning kasalanan kaya. So, first stage of meaning. Ing misteryo nga ita, nanuya, ing planong tingka na ningigpa. King minuna. The plan of salvation that was in his mind. Pero karanasan tamo po ini. Nuya mananti kasanting ing meto nga plano nang manatili aking isip alayang kayap ababie karing taong patungkulan sana ne po. Okay? Halimbawa, karing anak yu tingkong masanting nga plano. Ala na ko manggagawan para abalune at tanggapane alang silbi karela. So, ingapong Ginoo, may kumpisaya ing planong yan, king isip na, baka nanutayang nabangnan. Baka nanutayang nabangnan ing planong yan. Pepabalune at tiparan kapamilatan ng Kristo. Lawen tayo po. Pasalamat tamo king Diyos sa timpanan ning ginutamong Heso Kristo. Uling dinina nakatamong bendisyon ay ba't king banwa, ulin ning kakatamong pangayabe kang Kristo. At ulin na ning pangayabe, tamo kang Kristo, pinili na nakatamo, bayo pa, mela lang. Ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan arap na. Uli na ning lugod ni Diyos, talaga na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Jesucristo, iti ay para sana at kaburian. Purian tayo, uli na ning maragul ng grasyang regalo na kay katamo, king kapamilatan ng pakamala ng anak. Katuparan, so pangapasyag at katuparan na, niting plano, kapamilatan ng Kristo. Deta pong kapalyarian, apiguganaman tamo kayong rosaryo. Mi katawan niyang tao, mi pamalita pa mo kayong malabirhen. Mi baitya talaga. Meging metong yake katam, piguganaman talangan din. O tausan talang misteryo. Uliping kapamilatan dareting kapalyarian na reni. Mi pabaluya at meto pa ditang planong tingka na nanining idpa king kayang isip. Okay? Second stage of meaning. Okay? Ngeni, o nuka rin. Nuka rin lang ngeni, detang kapalyarian na reta. Ing kayang panga katawan tao, ing kayang panga mate, panga subling mebye, nuka rin lang ngeni ren. Ewari po, sinabi tamo, at chula po saltamo, manyundo magaganap la, kapamilataning liturhiya na ning Santa Iglesia. Kapilan man, mababasa la. King libro na ning liturhiya, king leksyonaryo, kapamilatan da ring lectors, potang kakantatala, rin kaya katang kanta, ami kukwento king biye at pamagkalub ng biye ng ginutang Jesucristo. Ne? Maging atsu lareti kaya katamo. So, katlong stage, no? Ang kabalduganan ng amanong misteryo.
ing pangayatsu daretang gimpananan ng ginutang Jesucristo para king kekatang kaligtasan, king kekatamong liturhiya, karing kekatang sakramento, karing panahuna ning liturgical year. Okay? Siguro po papagpainawan da kayo, pero bayod ako papagpainawan, agyang 5 minutes mo mag-stretch, okay? O minum, o kaya CR break, whatever. Ne po, dinanda ko pong dita ka quiz. So sabi ko po, atluya stages, o atlong ukduya kabaldugan ng amanong misteryo. Okay? Nanuya po itang mumunang ukduna ng kabaldugan ng misteryo. Okay? Yapining, misteryo anting, itang plano na ning iba, kig-isip na, ibalik ke ing tao ka na, kung uling makaluno siya, nung manatiliyang makakawani ka na ako. Kadwa, galing da po rin parokyano yung mong, kadwang kabaldugan, kadwang ukdong kabaldugan, misteryo anting, painturo ka ring, second stage, misteryo, buri na sabyan, kaliwan ng rosaryo. Ding kapalyarian, yes, king biena ning ginutang Jesucristo, akapamilatanda, mi pabalu itang plano. At ti parane ning iba itang plano. So, ureta ring mysteries of the Holy Rosary, di ba? Katlong ukdung, akabaldugan ning misteryo. Clue, itang nandingabak sinabi na, isadya tala ring sarili tamo, ban maging karapat dapat magmasusi ka rin ba na misteryo. Katlong ukdong kabaldugan? Nampuri na sabihan among nandin? Ban maging marapat tamong, karapat dapat tamong magmasusi ka rin ba na misteryo? Ganakantala rin ganatang kasalanan. Okay? Nantang katlo? Ing presensya na ning pamagligtas ng Kristo, king liturhiya. So, manibat bukas, o kay huling sinimba na ko siguro, o kaya ken Domingo, detang ken Domingo pa simba. Patse dimdamiya ka nga mong ito, kaluguron kong kapatad, bani sadya din kaya katang sarili, maging karapat dapat magmasusi ka ring banal na misteryo, balo yun ang buri ng sabyan. Impalang umetamong gampanan, ing ritong pisulusulwan tamo, ing misa, ing kapag masusyan, akapamilatana, ing obrang pamagligtas sa gimpananan ng ginutang Jesucristo, ang gana king pangamatena ng krus. Kaya betamo, alang pingas, alang bawas, ketang pangayatsuna, king kasaysayan 2,000 years ago. Masaya ko po, nadala na kayo, ning pamanyundong yan? Okay, among malyari tapong papainawan tala mo? Okay, baka po mapagal makiramdam. Mag-stretch ko pong bagya. Hampong, ako kasi ako sanay magpa-action song eh. Yakbalo nung ating tamong animators. Ayan, salamat po. Ayan. Thank you very much, Dr. Jo Manabat. Pasalamat kami pong lubos uling mika oportunidad kami bilang balayaning Diyos para makirake king obra ng mitmong kabanalan uling iti para yang ngan po king ikakayap king sabla. At this point, we'll have our 15-minute break. Okay po? Before we go to the question and answer. Ating pa pong part, second part. Okay po. Sige po, reta pong bisang mag-CR. I-serve the po yung snacks, Kenny.
May balik tamo po kareng luklukan tamo para ibiyada po yung kaya kayong snacks din kaya katang kayanakan. Ulitan mi po, bibalik kayo po kareng luklukan, ibiyada po din kaya nakaning kaya kayong snacks. Thank you po. Settle downtown Pasibayo, bang kanita po makapagresyuntana. Nung midinang tana pong merienda, lukluk tana, magbalik tana ka rin luklukan tamo, at mag-settle down tana, at isundo tamo po yung kakatamong pamagaran.
ausan tayo pong pasibayoy, Dr. Joe Manabat, para king second part. Thank you po. Bye. Okay. Sorry yung tamo po. Impong so far, sabi tamo tungkol kay nanuing liturhiya, nanulareng sakramento, nanulareng kapiestan kay liturgical year. Ne po? Okay. Baloy po, sinintesize na ning metong scholar, metong sikat, pero anang kababanlub, makapanpan niyang makapanpan, talapag-aral, scholar. Metong yapong Benedictine, ing lagyo na Odo Castle. Nga na po, nanuing amanong liturhiya, amanong misteryo, king konteksto na ning liturhiya. Baloy po, metong yan taong ating expertise, ng kabyas ng karing lengguwahe. Pati na retang lengguwaheng sa salita daring minunang talasal pantaya. Philologist nga tamo po karela. Ginamit na po itang belwa na ita. Ginamit na itang expertise na nga ita. Uling magtakaya, o ba't kaya rin dakal a panalangin, king liturhiya, king misa, babangkitan diyang babangkitan ng amanong misteryo nga no. Inggewa na po, kinangwayang mapilan, dakala rin, a panalangin, naning minunang komunidad, amaglaman kay amanong misteryo. Okay? Tinabulate na lang. Pegaralan na, nung naning kabaldugan da, agpangking karelang konteksto. Uy ni po ing kayang synthesis. Lawen nyo po nung makarelate na kayo. Lawen nyo po nung aintindihan nyo never ring sabyan. Nga na, nanuya, ing kabalduganing misteryo, king konteksto na ning liturhiya. Uy ni po ing meging takibat na kapamilataning kapag masusyan, selebrasyon, kalupa na po ning misa, sakramento, ne? Kapamilatanan ning kapag masusyan, maging atsukeni, maging atsuketi, so lugal, panahon, maging atsukeni, maging atsuketi, ing meto nga kapalyarian, meganap na king milabas. Meganap ne, king kasaysayan, 2,000 years ago siguro, pero atsuya king arapan tamo, atsuya king busal tamo, ngeni, keti. Kapamilatanan ning gagampanan tamong kapag masusyan. King kapag masusyan na yan, ating amanong mipapasyag, ating gestures, ating action na magaganap king babo ng altar, of course, kapamilataning kaya katang pari, etc. Ne? Baluyin kapag masusyan. So, kapamilataning kapag masusyan, maging atsuketi, atsukeni, itang milabas sa kapalyarian, amigdalang kaligtasan.